Swastiastu. Inggih maka purwakaning atur pengaksaman tiyang mantu goreng iratu idani para semeton sinareng sami tiyang puniki wantah saking anggo sedekenge bani negau desa Panggemar yen pradik kirang langkung mantu tiyang nagi kering sejeroning seni kenyi arikeng sampun saking tiyang lunas akur napi mawinan dening sekadi tiyang serombongan sampun rumah sakit sejeroning takaburan sampun rumah sakit radio dene sejeroning kenyi mumpung mawinan saking tiyang itu lunas ngelandur pengasuhin tiyang mantu kering sang yajo manusa keluarga ngomongin mana ya sani kegelaran yang mungkin ngelantur jatuh mana si lama kanu panemuning waktu hari rebuh sing sidane itu ingin kuantah kadiasa punika mungguing atur pengaksaman tiyang kandu ibu kutang tiyang om santi 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 om lengan